spending. But by a push about the quarter, Sabbath baziphuzele. Kodwa mhlawumbe ayaza la uphuza bekhona mhlawumbe abayi kohlala emathavi ibalale khona. But ke abantu bahlala emathavi all over emabhaki yalala bahlale khona abantu kusekuseni aphinda lale iweekend. Kodwa kuhambe ufika isikhathi ingakho abantu bephuza bekhulekile kangaka namhlanje. Kwenzela ukuthi abantu mabaphuze and utwala akusababi namhlanje. Angazi thousands favor utwala khona. Uyazi ukuthi hamba bona amakopi nejethi elangeni utshwala. Futhi kakhulu abesifazane asemba mbona babona nje bephethe amakopi ajwayelekile nembadlane ephike nembadlane enjani. Ufika umuntu ephethe istrope uthi uthi ayutshwala lo. Ubona noma angasho ukuthi utshwala ubone ngayo utshwala lethe le kopini iyasebenza. Yenzela ndlela abaphuza abantu bakhululeke. Ngoba angathi umuntu bese efuna angazi ukuthi indawo ezulelayo. Useteste everything angayifaka mbekele phuzwa. Akasanani wasifuna ngane something anything. Kodwa umncane set about izwi kaNkulunkulu. Amen. Ingakho nama restaurant nokudla kuyinsaka nje uvulekile ukuthi mayine mali go anywhere uyodla bayadla abantu these days. Ukuze bafike isikhathi sendala umuntu ube clear ukuthi indala yeyani angathi ayikho indaba ngase ngihambe yokudla ayikho into ngase ngidle ngiyithandayo ayikho into ngase ngiphuze ngiyiphuzayo sonke namhlanje yini azi ukuthi mhlanganiwe bathi uyafika lokhuze echapel naku noma emabhayi endaweni wherever kunotshwala khona afike nje ukuthi akukho umuntu komile naku utshwala angabuloko abuzonke abalekele bayibone ebhekile abone ukuthi nginjenje kungenxa yakho ntinini esiwefunana izwi lenkosi kodwa njani engeke alifumana engeke aze alifumana kuyaba mnandi cha ayuba umnandi nathi uma ngaba sishumayelanga siyobe sikhali inyembezi baphethe uma afike nje umuntu athi ngicela ukuphendula wazi ukuthi uzama umushumayeza sazi ukuthi asale sesimshumayeza siyobe sinusizi nathi uqobo lwethu ubabona abantu behamba sithi ukuba usasiza nathi ngoba sisoba nekala sizizwe simunyu simsizi kakhulu kwethu abantu abagijimay sithi ukuba so emathi besikala ngaselela namhlanje ukuthi leke emathi besikala ngaselela ukuphuma nathi sithi ukuze nalo muhla bathi behamba ibithi inkosi yekana abantu ababa banacha ibithi inkosi abanacha bakwenzile wonke la besinamanje ofuna khona safinyelela la kuba fanele sishumayela khona sishumayela isikhathi sivuma namasasavumanga wathi ndokoda kona ngoba ngishumayeli but master shumayelana oh hey ngithi oh away kithina ke manje oh hey ngithi ubabona akuba khona sicathu nemiswengo lemuntu uyohamba umuntu zisalinzi bolukhuza kunyawo lusala uzipho asale phansi engekasibopheka lutho athi bangivumele izwi awe umuntu aphuke athi angisibheke lasembambezela ngihamba la bangifumana izwi azifudula umuntu eseza umuntu akusavuma lutho hey yathi nombono walento ngathi usizi kakhulu engathi usizi kakhulu lento umuntu engasasinaka ukuthi angiyikhulume yokugeza nothi kodwa esiningi into esobe senze ngalolu suku ngiyafuna namhlanje ngizomala ngizothi nakukhona umuntu othi mina lo nkosi engathi nathosa sayaqala yazulu ngizule ngizomkhulula lo muntu njengalowo Deyo tasikhulume ngayo yazincama yasiphonsa idaradwini yancama ukuthi amabhuna ebulale sisimanga but ngenxa yayazi ukhuleka yifuna yaziphonsa yangaba nandaba nakufa nakwenziwa lutho yangene yagcwala imigwaqo yama yamele ukuthi sifuna inkululeko but inkululeko yafika-ke kwadlula kona namhlanje sifuna inkululeko kaphezulu inkululeko yazosizanga ngalutho we are crying even today because yafika instead yasdestroy a lot of things simasizivuka namhlanje sithi because of this democracy sasiyifuna kodwa ikhona yaphezulu uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululekileyo hayi abakhululekileyo impela la izolo sikhululekile kodwa hayi impela
la ezweni sikhulekile kodwa hayi impela. Acela khona othi namhlanje ngiyafisa masithandaza sivala ngoba uthogcwele uNkulunkulu ophilayo. Lo mphefumulo othi ukuzinikela kwena namhlanje ubusise uNkulunkulu ogcwele. Ngalomzuzu uNkulunkulu wethu sithi makufika usuku lokugijima bezulazula uNkulunkulu ogcwele kusuka empumalanga kuye entshonalanga kusuka enyakatho kuye eningizimu. Singathinteki uNkulunkulu ogcwele ngoba sikwenzile bekufanele. Mekhona namhlanje siphakamise isandla sakhe asiphakamisele thina kodwa siphakamisele wena Nkosi Jesu kube sobala phambi kwanembeza kwakhe naphambi kwey'ngelosi zezulu ukuthi namhlanje uphunyukile ebantwini abayozulazula ukufuna izwi lenkosi bengena kulifumana. Baba uthogcwele thina nalesikhathi samanjena lo zizwa kanjalo uNkulunkulu othi onamandla mkhulule abe ngokhululekile impela ngezwi lakho. Sikhulekela lokho njengalomzuzu manje negameni likaJesu. Masivula amehlo uNkulunkulu othogcwele abethi mina lowo angalithi uNkulunkulu ogcwele abangani bakhe angabheki nezwe ukuthi ngizomenzelani isasa but lomzuzu namhlanje owenkululeko yakhe yenkululeko yakho wenkululeko yenu. Baba uthogcwele uNkulunkulu ophilayo siza ke namhlanje ngalomzuzu egameni likaJesu Kristu manje uphakathi amen. Ukhona yena ofuna sithandaze naye phambi sesandla sakhe othi ngiyafisa ukuzinikela enkosini. Bengekho Nkosi yami sinibusise kodwa sikwenzile lokho ukuthi Nkosi yami ngosuku lokuzulazula lo namhlanje ozulela amazwi akazimhlafika usuku lakhe lokugijima asinacala bese sishumayele sonke message khona namhlanje iphuma ngithi sonke siyibandla iza wena wedwa uqinisile indlebe zakho nenhliziyo yakho wayiqinisela inkosi Nkosi musibusise. Amen.